Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Adlaw nga Domingo, petsa 5 na guys sa buwan sa Pebrero. So ni ami karon guys nagtimbaya sa among mga silingan sa gawas. Kay walay ulan karon ning kabuntagon guys. So ni ang among silingan nagpundo pod sa gawas ug ang akong partner guys detach no or magkuha siya sa mancha sa amo sasakyanan niya guys nga naay pintal nag-giisprehan og pintal sa wala namo nahibaw-i guys nga black pagyud guys nakamantsa sa iyang white nga paint. So iyang gitangkal guys pinaagi sa WD. So maayo gani guys kay natanggal ra. So mo na iya nagbitbit siya guys sa WD nga bottle kay iya gikan na siya nag spray og nakuha ra daw. So kung sa kani inyong mamatikdan guys na naay mga mancha sa inyong mga kabutangan guys, pwede ra na bisan mga taya guys, mga rash cheating, so pwede ra sprayhan sa WD. Automatic guys matangtang kini. So nagtan-aw ko karon guys sa iro nga gibitbit gidala sa iyang amo guys. Usa ka dako nga iro sa akong tan-aw guys, mura gyud siya og wolf. Apan behave siya guys no nga iro. So ako pod gitan-aw karon ang akong partner guys nangakha sa mga basura ngani sa kilid sa kalsada guys. Wala ni nahipos tungod sa permi ulan. So ako tan-awon guys ang ero kung sa iya reaction sa usapod ka askal nga ero nga miduol niya kung iya baning bugdoon guys. So human nag-spray ang ako partner guys sa iyang kuano mancha sa sakyanan. Og ni nakig nakig istorya sa among silingan nga tag-iya aning isa ka tricycle guys. Og na po among isa ka silingan guys paingon miduol. So tan-awa guys no ang lamaw sa among agianan nga lapok gidiring dapita guys kung permi og ulan. Nagpasalamat na lang mi no nga wala mi ulan karon ning kabuntagon. So ako na pod gibalikan og tan-aw ang ero karon guys. Atong makita daring dapita guys no nga peaceful pa kay buntag pa sayo. So naara ang isa kay naara ang ero guys nagpaduol ko dapit guys kay kung tan-awon ang iyang hitsura. So wala man siya reaction guys no, wala gid siya nasuko. To iyo daghang mga bata nang labay guys kay diring dapita guys kung wala gid tingin wala gid uwan guys kung init diri ang mga bata magtapok magdula. So naapay isa ka ero guys naniid sa iyang nakita nga usa ka dakong ero to ami duol na guys akong panid-an guys no kung iya ba kining awayon hala. Okay, so paingon na ang ero guys. Hinilingi man sa iya amo. Tan-aw nato guys no kung malugnot ba ning iyang usa ka dako nga ero nga mura og lobo. Nindot tan-awon guys pero buotan. Dili siya makig-away o wala naglugnot-lugnot sa iyang amo no nga kita nagbehave na noon siya guys, gusto na siya. Okay guys, tan-awan ninyo guys. So salamat guys sa pagtan-aw sa akong video and don't forget to hit the subscription icon. Muli na pud mi guys kay medyo pamahaw na guys. Thank you for watching. God bless.
So, uli sa amin guys, sa amang balay. Kay medyo gutom-gutom na guys. Mamahaw sa amin guys. So, human nami nakatimbay sa among mga silingan karong adlaw. Okay. God bless us all.